I, Robert Mugabe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect. Robert Mugabe, Grace Mugabe, Emerson Nangagwa, General Constantino Chiwenga mu Bushinwa. Namazina garutsweho cyane mu gihe gito gishize, igihe cyari gihagije ngo hakirwa akadomo ku butegetsi bwa Robert Mugabe bwari bumaze imyaka 37 muri Zimbabwe. We don't want Mugabe, we want a new goblin to go. He's a goblin. Tell him to go. We want him to go. We want him to go. Tell him. Ni vuba bikarangira Mugabe avangwe ku butegetsi. Hari byinshi bitagarutsweho ndetse na byinshi bimaze kumenyekana n'ibindi bigiteye amatsiko. Byagenze bite? Nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro ibirari by'ubutegetsi, ukurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika kuri page. Ugarukaho na bamwe mu bagize uruhare muri ibi bikorwa byo kweguza Robert Mugabe akava ku butegetsi, agaruka ku munota ku wundi kuva ingabo zigabije imihanda zigatangaza ko zirimo zihiga inkozi z'ikibi zamuze ubutegetsi n'ubuyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi za NUPF, ariko ngo zitagambiriye guhirika ubutegetsi. Ni icyabanje gufatwa nka kudeta itari kudeta. Amahanga arashoberwa. Ubwo yari mu modoka viwe mu rugo aherekejwe n'abamurindira umutekano bambaye imyenda ya gisirikare n'ingofero z'ibyuma, Robert Mugabe nta gitekerezo na gito yari afite ku byari birimo gutegurwa rwihishwa. Ntacyo yari abiziho na gito. Ntiyamenye ko ubutegetsi bwe bwari bugeze mu mwaka wa 37 bwarimo bugera ku ndunduro. Iminsi mike yari yabanje yari ari mu mishinga yo guhindura izina ry'ikibuga mpuzamahanga cy'indege mu mujyi wa Harare, umurwa mukuru, kikamwitirirwa Mugabe International Airport. Yari amaze iminsi mike ibyo bigarutseho. Mugabe nyuma y'imyaka myinshi ayobora Zimbabwe, ku myaka 93 y'amavuko yari amaze kugira, bisa naho atigeze atekereza kuva ku butegetsi akiri muzima. Ku rundi ruhande, uretse Mugabe, umugore we Grace Mugabe nta kindi cyari kimushishikaje uretse kumusimbura ku butegetsi. Byabaye mu gihe gito cyane ku buryo Mugabe atabashije kwiyumvisha ibyarimo biba, agatakaza ubugenzuzi bwose ku gisirikare mu munsi umwe wonyine, akabona itsinda ry'abamurindiraga umutekano nta numwe ukimwumva. Bose bahinduye uruhande bakumvira none abajenerali bamubaye iruhande imyaka yose guhera mu bihe by'intambara y'ubwigenge kugeza ubwo abana bakaba ari bo barimo bahiri ku butegetsi bwe. Robert Mugabe ikimenyetso cya mbere yiboneye n'amaso ye ni ukubona abasirikare bari bamuherekeje bakigera ku rugo rwe mu nkengero z'umurwa mukuru Harare, barahise bata muri yomba barindaga urugo rwe bose. Aba bahise bihutira kwerekeza Mugabe imbere mu nzu vuba. Hashize akanya gato abona umuyobozi mukuru w'ingabo General Constantino Chiwenga arahageze kandi atamuhamagaje. Mugabe yumvishije neza ko hari ibyaba bitari kugenda neza. Abasirikare yari ari kumwe nabo nta numwe wigeze agira icyo amubwira. Bose baracecetse, akababaza ibiri kuba bakamwihorera. Bamwe yabakubise inshyi baramwihorera. Ashaka gusohoka baramutangira ngo yabanje gukeka ko hari itsinda ry'ingabo zigumuye cyangwa se ko hari abarimo kugerageza kumuhirika ku butegetsi, none ingabo ze zikaba zari zimaze kuburizamo iyo migambi yose. General Constantino Chiwenga ngo yamuzaniye amakuru atandukanye nayo yibwiraga yose. General Constantino Chiwenga uretse kuba umugaba mukuru w'ingabo, asanzwe ari umwe mu bantu batinyitse bubashywe cyane muri Zimbabwe. Ari no mu itsinda ryabo bita Dirty Half Dozen, batandatu b'ibihangange bagize ubuyobozi bukuru bw'igisirikare ndetse n'ubutasi. Akaba ari nabo bakoze ibishoboka byose ngo Mugabe agume ku butegetsi mu myaka yose yabumbazeho. Aba bagize n'uruhare rukomeye cyane mu guhabura abatavuga rumwe na Mugabe no kwijandika mu bikorwa byose bijyanye n'amatora muri Zimbabwe. General Constantino Chiwenga yinjiye muri inzu ya Mugabe. President Mugabe azamusanga yiruhutsa ati ngwino ratumbwira ibirimo kuba, izi njiji zampejeje mu rujijo. Atazuyaje General Constantino yahise amubwira ati Comrade RG Mugabe, ubu watawe muri yombi, ntiwongera kuva ahantu, nta n'uburenganzira ugifite bwo gukora icyo ushaka icyo ari cyo cyose utabiherewe uburenganzira. Akimara kubyumva atyo, Mugabe yabonye neza ko amaze guhirikwa ku butegetsi nta jambo na rimwe arengejeho, yahise agwa igihumure yitura hasi. Bisaba ko yongera kwitabwaho ngo agarure ubwenge anabashe guhumeka bisanzwe. Ibyo byose byabaye Grace Mugabe areba. Yatashywe n'ubwoba ngo arahora, ntiyagira ikintu na kimwe avuga, bitandukanye n'uburyo yakundaga gutera impaka nyinshi mu nama no mu ruhame abwira abaturage cyangwa abandi bayobozi mu ishyaka riri ku butegetsi. Nta kintu yari afite cyo gukora. Abanyamugabe yitura hasi, abasirikare bakihutira guhambagaza abaganga. We yaraturitse ararira. Mu minsi yakurikiyeho bafungiye iwabo mu rugo. Grace Mugabe ngo yavuze amagambo make abarirwa ku ntoki, ngo yirirwaga arira umunsi wose. Yatuza nabwo ibitekerezo bye bigasa n'ibiri kure hanze y'ibyarimo bibera muri iyi nzu bafungiwemo. Rimwe Grace Mugabe
ngo yabwiye aba basirikare bari bamaze kubata muri yombi ati nimundeke noneho njye mve muri iki gihugu mfata indege nigire muri Malaysia. Ngo yaketse ko nta kabuza aba basirikare bari bagiye kumwica. Ntabwo amahitamo yo gusaba kwerekeza muri Malaysia yaje ntaho bishingiye. Nicyo gihugu Grace Mugabe afitemo ibitungo byinshi n'ibikorwa by'ubucuruzi. Robert Mugabe akimara kugarura kenge no kwitabwaho n'abaganga ba gisirikare baramwicaje neza bati tuganire byimbitse rero. Mugabe nubwo yaramaze gusobanukirwa neza n'ibyarimo biba ngo yamaraga igihe kinini anyuza amaso mu kivunge cy'abasirikare baraho. Benshi bari inshuti ze mu myaka isaga 20 baranamukoreye ibyo yabasabye byose nawe yarabahaye ibisumbi ibyo bari bategereje. Niyumvishaga uburyo ibyo kumuhirika babashije kubyumvikanaho cyane ko buri wese ku giti cye ngo bari bafitanye imibanire yihariye n'amabanga abandi batazi. Yaratunguye cyane. Mu biganiro byatangijwe n'aba basirikare Mugabe yazamuye igitekerezo cyatunguranye cyane ati General Chiwenga ni wowe ngiye gukora ibishoboka byose ukansimbura vuba ku butegetsi niba wemera kundeka. Ibyo kumpirika ku butegetsi ukabireka kandi noneho nawe ukava ku buyobozi bukuru bw'ingabo ni wowe uzansimbura nubyemera. Ndahita nkugira na vice president none ahangaha. Ikindi nsaba nuko mu butegetsi bwawe ugomba gukora ibishoboka byose umugore wanjye Grace nabwo akabona umwanya wo gushyira mu bikorwa politike ze ntabindorerezi. Ibi byose ntarakimwe General Chiwenga yemeye. Yarabyanze byose Mugabe arumirwa. Amazi yari yarangije kurenga inkombe. Ibifaru bisaga 21 n'abasirikare barangije kuguta inyubako n'ahantu hose hangombwa ku murwa mukuru Harare. Hakozwe ibishoboka byose abasirikare bakuru bari bazwiho gukurikira cyane Mugabe mu buryo bigoranye kubashyira muri uyu mugambi. Kimwe n'abapolisi bose basubijwe mu bigo bafite amabwiriza yo kutabisohokamo uko byagenda kose. Robert Mugabe n'ubundi nkuko byagarutsweho na benshi yazize kumva ibyo asabwa n'umugore we byose rimwe na rimwe ngo akirengagiza n'ingaruka byagira haba kuri we ubwe ubutegetsi bw'igihugu cyangwa ishyaka rye ZANU-PF. Grace yakomeje kwirukana abayobozi bakuru kugeza ubwo agera no kuri Emmerson Mnangagwa wari vice president. Akaba ari nawe wenyine yarasigaje guhangana nawe ngo agere neza ku mwanya wo kuba yasimbura Mugabe ku butegetsi. Mnangagwa bakunze kwita ngwenya cyangwa ingona yari umwe mu bantu ba hafi cyane ya Perezida Mugabe. Yarwanye intambara y'ubwigenge iby'ubutasi n'igisirikare muri Zimbabwe byose yabigizemo uruhare mu myaka myinshi kugeza abaye vice president mu 2014. Uyu niwe mwanzi mushya Grace Mugabe yarabonye. Aza no kuvugira mu ruhame ko Mnangagwa ari umwanzi w'ubutegetsi ukwiye kwikizwa. Ati kwica inzoka neza bisaba kuyimena umutwe. Ati Mnangagwa agomba kugwa nubwo mwese musa n'abamutinya mu ishyaka riri ku butegetsi ariko nge suko nzabyitaho nshishikaye. Mnangagwa agomba kujya hanze y'ubu butegetsi akareba ibindi ajyamo. Grace Mugabe kwibasira Emmerson Mnangagwa byari ikosa wagira ngo ntiyarazi uwo ari we. Mnangagwa ashinjwa uruhare mu bwicanyi bwa gukura hundi ahagana muri za 80 bwahitanye abo mu bwoko bw'abandebele bagera mu 2020 bari bagannye mu bikorwa byo kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Agashinjwa kuba umucurabwenge wa politike nyinshi zirimo no kwambura abazungu ibikingi byabo. Akagira itsinda rigari cyane ry'abasirikare bakuru bamushyigikiye byimazeyo hafi kurusha nuko bashyigikiye Robert Mugabe. Hakiyongeraho n'umubare munini w'abarwanya intambara zo muri Zimbabwe. Benshi ubu bari mu buzima busanzwe bose bari bamushyigikiye. Mnangagwa ngo ni umunyamayeri cyane kandi ntavuga amagambo menshi. Afata umwanya we agakora igikwiye mu gihe nyacyo. Niyo mpamvu bamwita ingona. Akimara kwirukanwa ku mwanya wa vice president ngo yahise abona neza ko naguma muri Zimbabwe ashobora kwicwa cyangwa agafungwa. Ibi ntiyari yiteguye kwifata amapfubyi ngo abone bimushyikira. Yagerageje guhita ahunga akava muri Zimbabwe ariko biramunanira. Mnangagwa n'abamurindira umutekano bose bisanze ku rutonde rw'abatemerewe guhirahira bakandagiza ibirenge byabo ku kibuga cy'indege. Aha nta kabuza yabonye neza ko nta mahitamo asigaranye kandi umutego wa Grace Mugabe wari umumwobararaho. Yafashe umwanya wo gutekereza neza no gutabaza. Ahamagaza inshuti mu mahanga n'imbere muri Zimbabwe. Aza yewe no guhamagaza indege ngo ize kumugurukana ivuye muri Afurika y'Epfo. Ariko nayo mbere yo kwinjira mu kirere cya Zimbabwe imenyeshwa neza ko nta burenganzira na buto ibifitiye nihagera ngo iraturitswa. Mnangagwa nta minsi myinshi yashoboraga kumara muri Zimbabwe. Yarazi neza ibyo ari gukurikiraho. Ntiyacitse intege yahisemo kwatsa imodoka ashushanya imihanda isanzwe itari nyabagendwa cyane kugera ku mupaka na Mozambique. Akigera aha ahitamo kwerekeza muri Afurika y'Epfo. Naho akihagera ntiyaruhutse ahita atangira umugambi wo gukura Robert Mugabe ku butegetsi. Ingengabihe n'imigambi yo gukura Robert Mugabe ku butegetsi byose byakorewe hanze ya Zimbabwe, muri Afurika y'Epfo no mu Bushinwa. Nyuma y'ibiganiro birebire kuri telefoni hagati ya General Chiwenga na Mnangagwa, uyu yahise ava muri Afurika y'Epfo yerekeza mu Bushinwa mu mujyi wa Beijing, aho yagiye ari umushyitsi wakiriwe na guverinoma y'Ubushinwa ku mugaragaro. Muri iyo minsi Mnangagwa akimara kugera mu Bushinwa
General Chiwenga nawe yashakishije impamvu imwerekezayo arayihimba, abwira Perezida Mugabe ko agiyeyo. N'ubundi ntabwo byasaba umugaba mukuru w'ingabo za Zimbabwe ibisobanuro byinshi ngo yerekeze mu gihugu nk'Ubushinwa, kuko ari nacyo giha amafaranga Zimbabwe kimwe n'intwaro, nabo bagakura akayabo muri diama n'andi mabuye y'agaciro muri Zimbabwe. Hiyongeraho kandi no kuba abagabo bombi bisanga cyane mu Bushinwa, aho ko ari babiri bize igisirikare muri Nanjing Military School. Uvanyeho ibyo ngibyo, bombi nanone nibo bagiye basinya amakontra menshi hagati y'Ubushinwa na Zimbabwe, ku buryo harimo n'amakontra y'amayero menshi cyane, kugeza ubwo kuri zimwe muri kontra asaga miliyari 15 z'amayero yanyerejwe mu mwaka umwe gusa. General Chiwenga na Emmerson Mnangagwa bicaranye n'abategetsi b'Abashinwa baganira neza ku migambi yabo yo gukura Mugabe ku butegetsi. Ntibisanzwe ko bivugwa ko hari uruhare mu guhirika ubutegetsi Abashinwa bakwemera kwishoramo. Ibya politike, uburenganzira bw'ikiremwa muntu, za demokarasi zo ngizo n'andi mahame ahora ahanganishije ubutegetsi mu isi, ibi byose ntibibareba mu bihugu bakorana ubucuruzi nabyo. Icyo bareba ni inyungu n'amasezerano y'akazi bafite. Ibindi bireba ba nyirabyo, nubwo byinshi baba bafite icyo babiziho, ntabwo babyishoramo cyangwa se ngo bagire icyo babivugaho. Muri Zimbabwe naho nuko, uwajya ku butegetsi wese ntacyo bitwaye mu gihe inyungu z'amasezerano y'akazi bafitanye na Zimbabwe bikomeza kwitabwaho uko babyumvikanyeho. Abashinwa bafite inyungu nini cyane z'ubucuruzi muri Zimbabwe, ku buryo imyitwarire ya Perezida Robert Mugabe ngo atinze cyane kugaragaza uruhande ashyigikiye mu kugena uwamusimbura ku butegetsi, kandi bigaragara neza ko ashaje cyane, ngo yakomeje guhangayikisha Abashinwa, ngo nabo kandi bakomeje kwitegereza neza uburyo hakomeza gucika ibice muri ZANU-PF. Ubu bakeka ko ari we batangira kuganira ku mibanire n'ubucuruzi, bajyaga kubona bakabona hise yigizwayo. Abashinwa bagatinya ko gusimbura Mugabe ngo bishobora gutera imvururu zikomeye mu gihugu, bikaba byageza no ku butegetsi abandi batiteguye gukorana nabo. Ibi byose ngo byakomeje guhangayikisha ubutegetsi mu Bushinwa. Muri Zimbabwe uvanyeho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Abashinwa bahafite n'amasezerano menshi y'akazi, harimo isoko rya miliyoni zisaga 100 z'amadolari y'Abanyamerika mu ishuri ry'ubutasi. Ni imari nini cyane Abashinwa bashoye muri iki gihugu, ku buryo batiteguye kubona byose bihindurwa ubusa. Ubutegetsi bw'Ubushinwa nabwo bwemeye ibiganiro bya General Chiwenga na Emmerson Mnangagwa, bwemera gutera inkunga no gukorana neza n'ubutegetsi bwa Zimbabwe nyuma yo guhirika Robert Mugabe ku butegetsi. Uvanyeho Ubushinwa, ngo inzego z'ubutasi z'Abarusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bari bararangije guhabwa aya makuru y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Robert Mugabe. Ku ruhande rw'Abanyamerika ngo yari inkuru nziza kuba Mugabe yavanwa ku butegetsi, ariko hakabanza gukorwa ibishoboka byose ku buryo nta mvururu no kumena amaraso ibi bikorwa byateza muri Zimbabwe. Kuri bo ngo yari inkuru nziza cyane. Mnangagwa yasabwe gukora ibishoboka byose ku buryo isi yose ibona neza ko ibiri kubera muri Zimbabwe atari kudeta. Abariko nawe abigenza. Abasirikare bahamagawe mu bigo, hatangwa amalisiti y'abayoboke ba Mugabe mu butegetsi, igisirikare n'igipolisi ndetse naho bari baherereye. General Chiwenga yahise afata indege ava mu Bushinwa, umugambi umaze kunozwa, agaruka muri Zimbabwe, asaba kugirana inama yihuse na Perezida Mugabe mu masaha 24 gusa mbere yuko abasirikare bigabiza imihanda ya Harare, bakanatangaza ko barimo guhiga abo bita abanyabyaha bamunze ubutegetsi, kandi ko Mugabe ari muzima batanateganya guhirika ubutegetsi bwe. Mu nama General Chiwenga yabwiye Perezida Mugabe ko ibikorwa byo guhiga no guta muri yombi cyangwa se nanone kwigizayo abandi bayobozi bakuru mu ishyaka riri ku butegetsi ngo bikwiye guhita bihagarara, bitagenda bityo abasirikare bakaza kubyikorera. Muri inama Grace Mugabe yari ahari. Amagambo ya Chiwenga yaramurakaje cyane, avuga byinshi ariko ntiyarazi uburemere bwa gahunda aba bari barangije gutegura. Grace Mugabe abwira General Chiwenga ati ahubwo nge n'umugabo wanjye nukomeza muri ibyo turakwirukana ku buyobozi bukuru bw'ingabo za Zimbabwe, tugusimbuza umuyobozi w'itsinda ririnda umutekano w'umukuru w'igihugu. Mu gihe Grace na Robert Mugabe bari bagitekereza ibyo bakora kuri General Chiwenga, bibwira ko ari imigambi y'ibwite, ntibamenye ko byari ibikorwa byateguwe neza byo gushyira akadomo ku butegetsi bwari burambye cyane muri Zimbabwe. Ibifaru n'abasirikare bari barangije kugera mu mihanda ya Harare, ndetse na benshi bari hafi cyane ya Mugabe bari barangije gutabwa muri yombi, nka Minisitiri w'amashuri makuru Jonathan Moyo, Ignatius Chombo w'ubukungu bw'igihugu. Uyu w'abasirikare bageze iwe mu rugo arimo agerageza gupakira miliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika mu gikapu ngo yihungire. Ku rundi ruhande ntabwo abari muri uyu mugambi wo kumuhirika ku butegetsi bigeze bibwira ko Mugabe azagerageza na rimwe kwanga kwegura, ngo yagombaga guhatirwa kongera kwemeza ko Mnangagwa yongeye kugirwa vice president, noneho we hagashira iminsi mike akegura ku butegetsi agasimburwa na Mnangagwa. Ibi Robert Mugabe yarabyanze. Iyi niyo yari gahunda yibanze bamushyize imbere. Ibi binaniranye, Mugabe yanateye utwatsi ibindi byose bamusabye, nko gutegerwa indege akigira aho ashaka, ubutegetsi bugahindurwa adahari. Bagera no kumwemerera uburinzi bwose nk'umukuru w'igihugu, akigumira muri Zimbabwe ariko akemera ibyo bamusaba. Byose arabyanga. Abashinwa basabaga ko hatabaho imvururu izo arizo zose kimwe n'Abanyamerika,
hakaba urundi ruhande rusaba ko niba Mugabe akomeje kwinangira araswa we n'umugore we bikarangiriraho. Ariko aba basirikare nabo ibingibi ntabwo babyemeraga gutyo. Uvanyeho izindi ngorane ngo Mugabe bari basanzwe bamwubaha, banemera uruhare rwe mu gushinga igihugu kikava kuri Rhodesia kugera kuri Zimbabwe. Ibyo kumutunga imbunda ntabwo bigeze babyumvikanaho. Bakomeje kumufungira iwe, ibiganiro birakomeza. Ariko Mugabe abona ko nta bantu asigaranye bazaza kuhamuvana. Atangira noneho kwemera kuganira nabo. Nawe atanga ibitekerezo bye. Ati nimwe ahubwo murimo guteza imvururu n'ubwumvikane buke. Ibyo muri mubu nibyo byitwa kurenga ku itegeko nshinga iki gihugu kigenderaho. Muri Zimbabwe hahise hoherezwa intumwa nyinshi ziza nazo zizeye ko zishobora kwemeza Mugabe gusinya akava ku butegetsi, cyane ko noneho na Grace Mugabe yaramaze gutuza abona neza ko amakarita yose yabashiranye bari kuva mu mukino wose wa politiki n'ubutegetsi. Ntabwo ariko ibi byose byari bihagije. Mugabe we yanakomeje gushyira icyizere cye cyose kuri bagenzi be abakuru b'ibihugu byo muri Afurika bahuriye mu miryango nka African Union na SADC, ngo kumva ko ubwo bavuga ko batemera ihirikwa ry'ubutegetsi ryakorwa n'abasirikare aho ariho hose muri Afurika, ubwo ngo bashobora kuza kumurengera muri Zimbabwe. Abasirikare barimo bagerageza kwemeza Mugabe kurekura ubutegetsi, nabi byabo byinshi babikoraga mu ibanga rikomeye, batuje cyane, ariko bazi neza ko abandi bakuru b'ibihugu nka Jacob Zuma muri Afurika y'Epfo cyangwa Yoweri Kaguta Museveni muri Uganda ngo bashobora kumvikana bakohereza ingabo ngo zize kurengera Mugabe, ndetse Zuma aza no kohereza n'intumwe Harare. Aba basirikare mu biganiro na Ismael Mwanafunzi nabo bahisemo gukomeza kwerekana neza ko batahiritse ubutegetsi, ndetse baza no guherekeza Mugabe mu birori byo gutanga impamyabumenyi muri kaminuza, uburyo ngo cyari ikimenyetso gishimangira neza ko bacyubaha inzego z'ubutegetsi kandi badateganya kumuhirika nk'uko bari bakomeje kubivuga. Hagati aho niko Mnangagwa na General Chiwenga babonaga ko bakeneye no gushyigikirwa n'abaturage n'abandi banyapolitike. Bahamagaje imyigaragambyo mu bice ubundi byari bisanzwe byiganjemo abashyigikira Mugabe. Aba barigaragambya bati Mugabe nahirikwe ave ku butegetsi, ndetse babasha no guhagurutsa abanyapolitike. Mu ishyaka riri ku butegetsi Mugabe yavanwe ku buyobozi bwaryo, inteko ishinga amategeko nayo ibyakira iryo. The party has instructed the chief whip to proceed with impeachment processes against Comrade Mugabe, as it has not received the anticipated confirmation of his resignation from the Speaker of Parliament. Mugabe aregura. I, Robert Mugabe, in terms of Section 96, subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect. Ismael Mwanafunzi agaruka mu gihugu arahirira kuyobora inzibacyuho asimbura Robert Mugabe ku butegetsi, atyo iherezo rishyirwa ku butegetsi bwa Mugabe bwari bumaze imyaka igera muri 37. Emerson Mnangagwa swear that as the President of the Republic of Zimbabwe, I will be faithful. Byose byarangiye Robert Mugabe avanywe ku butegetsi bikozwe n'abasirikare muri kudeta yakoranywe ubushishozi, ntihabeho imvururu n'ubwicanyi, kugeza ubwo abandi batangiye kubona ko muri Zimbabwe ihirikwa ry'ubutegetsi ryagenze neza cyane kurusha amatora mu bindi bihugu nka Kenya ndetse n'ahandi. Robert Mugabe yagumye muri Zimbabwe kandi nta mpungenge ziriho ko ashobora guhohoterwa cyangwa kujyanwa mu nkiko n'abamusimbuye, ariko nanone biragoye ko yaguma muri Zimbabwe. Let me at this stage pay special tribute to one of and the only surviving founding father of our nation, Comrade Robert Mugabe. He led us in our struggle for national independence. He assumed responsibilities of leadership at the formative and a very challenging time. Reka tubanze turebere hamwe aho abandi bakuru b'ibihugu baheruka guhirikwa ku butegetsi muri Afurika baherereye magingo aya. Undi uheruka guhirikwa ku butegetsi ni Yahya Jammeh muri Gambia. Uyu yagiye ku butegetsi mu 1994, abumarana imyaka 22, ariko mu minsi ishize ubutegetsi bwe bukomeza gushinjwa ibyo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu no kwigiriza nkana ku batavuga rumwe nabwo. Biza kurangira Yahya Jammeh atsinzwe mu matora asimburwa na Adama mu buryo butunguranye cyane. Abanza kwemera kuva ku butegetsi, ageze aho yisubiraho, aza kuburekura mu gihe ingabo za Ecomogue zendaga kuza kubimwumvisha neza. Jammeh yabanje kwerekeza muri Guinea Equatorial n'umuryango we. Guhera ubwo araceceka, nta urongera kumwumva avuga cyangwa se agaragara mu ruhame.
Mobutu Sese Seko wari umaze imyaka isaga 30 nawe ategeka Zaire akimara guhirikwa ku butegetsi na Laurent Kabila mu 1997 we yabonye ubuhungiro muri Maroc abari naho apfira. Idi Amin Dada mu 1979 nawe agirikwa ku butegetsi yerekeje muri Arabie Saoudite abariho apfira mu 2003. Mu gihe Muammar Gaddafi wa Libya we nyuma y'imyaka isaga 40 yaramaze ku butegetsi yakomeje kwihagararaho imbere y'abamurwanya mu mvururu zahagurukije ibihugu byinshi by'Abarabu kugeza bamusanze mu bwihisho mu mujyi wa Sirte akicwa mu 2011. Naho Charles Taylor wategekaga Liberia kuva mu 1997 kugera mu 2003 yabonye bikomeye ahungira muri Nigeria ariko aza kohererezwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyizeho inyandiko zisaba ko atabwa muri yombi ku ruhare yagize mu ntambara zo muri Sierra Leone. Mu 2012 niwe mukuru w'igihugu wa mbere wahamijwe ibyaha akanabifungirwa mu rukiko mpuzamahanga kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Yahanishijwe igifungo cy'imyaka ingana na 1/2 cy'ikinyejana mu buroko. Blaise Compaoré muri Burkina Faso yageze ku butegetsi mu 1987 nyuma y'urupfu rwa Thomas Sankara. Anashinjwa n'abatari bake kugiramo uruhare. Nyuma y'imyaka 27 yagerageje guhindura itegeko nshinga ngo agume ku butegetsi ariko abaturage n'abataravugaga rumwe nawe bamubera ibamba biramunanira arahirikwa mu 2014 arahunga ubabarizwa muri Côte d'Ivoire aho n'ubundi inkiko n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu badasiba gusaba ko agarurwa muri Burkina Faso agacibwa imanza. Hissène Habré muri Chad nawe yategetse iki gihugu kuva mu 1982 ageza mu 1990 ahirikwa na Idriss Déby. Yahungiye muri Senegal abaho ntacyo yishisha mu gihe cy'imyaka 20 ariko aza gutabwa muri yombi hashinga urukiko rwihariye bikozwe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ubutabera bwa Senegal bumuburanisha ku byaha byakozwe ku butegetsi bwe bwari bumaze imyaka 20 yose butakibaho. Yahawe igihano cyo gufungwa burundu. Rubu rubanza rwa mbere rwigeze kuyobora igihugu muri Afrika aburanishijwe akanakatirwa n'urukiko rwo kuri uyu mugabane. Muri Ethiopia Mengistu Haile Mariam nawe yategetse kuva mu 1974 kugera mu 1991 aza gushinjwa kwica abanyeshuri, abanyapolitike, abanyamakuru n'abandi batavuze rumwe nawe. Ubutegetsi bwe bwatewe inkunga n'abasoviete mu gihe kirekire. Mu 1991 abamurwanya barimo bamwigizayo yahisemo kwihungira yerekeza muri Zimbabwe. Ingabo ze zari zarafashije cyane Robert Mugabe mu rugamba rwo kwikiza ubutegetsi bw'abazungu. Ntiyari kumwe mu buhungiro aramwakira. Mengistu Haile Mariam yahamijwe ibyaha bya jenoside mu 2006 ahabwa igihano cy'urupfu mu nkiko zo muri Ethiopia ariko Mugabe yanga kumutanga. President Robert Mugabe azwiho no kuba yarigeze kuvuga ko azategeka Zimbabwe kugeza Imana ubwayo ivuze iti ngwino. Niyo magambo yabivuzemo. Biranashoboka ko ariko yakomeje kubitekereza. Ntabwo yabonaga ko ubutegetsi ashobora kubuvaho bigizwe uruhare n'abandi bantu nkawe. Uko byamera kose kimwe n'abandi bagiye bavanwa ku butegetsi hari uburyo bose bigenda. Nawe nibwo ashobora gukurikiza nubwo kugeza akakanya asa n'uwabaye yigumiye muri Zimbabwe. Nyuma y'amasezerano menshi no kumvikana n'ababakuye ku butegetsi ko batazabakurikirana mu nkiko, kenshi abavanwa ku butegetsi muri Afrika bahitamo kwerekeza mu mahanga ku bushake bwabo cyangwa se babihatiwe bahitamo kwerekeza ahandi mu buryo bwo kwirinda izindi mvururu zabyuririraho. Ubufaransa bumenyerewe cyane mu bikorwa byo kwakira abahoze ari abategetsi mu bihugu byo muri Afrika bahoze bakoloniza cyangwa bafitanye imibanire yihariye. Babiri mu bahoze ku butegetsi muri Afrika niho bahungiye kimwe n'umuryango wa Juvenal Habyarimana. Abandi bava ku butegetsi bahitamo kwerekeza mu bihugu byagiye bibagira inama bikanatera inkunga politike zabo nk'uko Erich Honecker wayoboye Ubudage bw'Uburasirazuba mu myaka 19 yahise yerekeza i Moscow akahava akajya muri Chili nyuma yo guhirima ko urukuta rwa Berlin, cyangwa se nanone Zine Al Abidine Ben Ali wahisemo kwerekeza muri Arabia Saoudite nyuma yo guhirikwa ku butegetsi. Ibindi bihugu muri Afrika byari byirinze kumwakira. Ibi ntibibangamira cyane imibanire y'ibihugu bibakira n'amahanga kuko benshi mu bahirikwa ku butegetsi bahitamo gutuza bakava mu ruhame ntibongere no kugira uruhare muri politike mu bihugu byabo ndetse n'ahandi. Robert Mugabe nawe ngo afite imitungo myinshi muri Malaysia, Afrika y'Epfo no muri Dubai. Ariko ngo ashobora kuzahitamo kwerekeza muri Singapore aho n'ubundi asanzwe yerekeza yivuza kandi akaba anafite imibanire myiza n'ubutegetsi bwaho. Uvanyeho Singapore nanone ngo bishobora kurangira Mugabe ahisemo kwibera muri Afrika y'Epfo hafitanye imibanire yihariye na President Jacob Zuma ndetse n'amateka y'ibihugu byombi akaba ajya gusa. Ariko nanone Zuma ngo ashobora gushidikanya kumwakira kubera gutinya kongera gushyira ishyaka rye mu bibazo no gutakaza amajwi mu matora. Uvanyeho ibi umugore we Grace Mugabe afite urubanza rwaburijwemo nyuma yo gukubita no gushotorana nabo yasanze muri hoteli yo muri iki gihugu mu minsi ishize. Inkiko zaho zari ziteguye kumukurikirana biburizwamo kubera ubudahangarwa yari afite nk'umugore wa President Mugabe. Umugabo we ntakiri President, ibi nabyo byatuma kwerekeza muri Afrika y'Epfo bidakorwa. Ibihugu birimo Togo,
Guinea Equatoriale na Maroc nabyo bizwiho kwakira bavangwe ku butegetsi ngo ntibyazuyaza kwakira Robert Mugabe mu gihe yakwifuza kuherekeza akaguma muri Afurika. Naha dusoreje ikiganiro ibirari by'ubutegetsi. Ugikurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Naho butaha mu bindi biganiro. Salam shalom.